Katika maisha kuna mambo matatu ambayo utake usitake inabidi uhakikishe unaongeza nguvu ili yawe ndani yako. Jambo la kwanza ni upendo. Upendo, na hapa naongelea zaidi kupenda watu. Inabidi hata kama unashindwa, hebu ifike sehemu jitahidi uanze kupenda watu. Binadamu tulivyoumbwa tunategemeana sana na tunafungwa kwenye kifungo kimoja au mwavuli mmoja unatufunika. Mwavuli huo ni upendo. Unapopenda watu, kuna namna watu automatically bila wao kutumia nguvu wanaanza kukupenda wewe pia. Alafu utajikuta unapata faida nyingi sana kama mwanadamu wa kawaida tu. Biblia inasema kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 8. Biblia inasema yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa sababu Mungu ni upendo. Angalia hapa, Biblia iseme Mungu ana upendo. Anasema Mungu ni upendo. Yeye mwenyewe ni upendo. Kwa hiyo zaidi sana wewe ambaye unamwamini Mungu, swala la kupenda haitakiwa na struggle. Tengeneza nguvu, muombe Mungu, jifunze kupenda. Jambo la pili, jifunze kuvumilia. Moja ya maonyo au misisitizo mikubwa ambayo Mtume Paulo anampa mtoto wake wa kiroho Timotheo, pamoja na mambo mengine mengi, alisema vumilia mabaya. Mabaya mengi yanatokea kwenye maisha yetu ya kila siku, na cha ajabu mabaya mengine yanakuja na watu wetu wa karibu. Lakini haitoshi ndugu wa karibu kutengenezea baya au kukuletea baya alafu likawa ndio sababu tosha wewe kumsukumia mbali. Nope. Kuna wengine wamekuja kwetu kutufungulia fursa nyingi sana, lakini wana udhaifu, wana mabaya. Paulo anashauri, anasema, anawaambia Timotheo, vumilia mabaya. Jambo la tatu lilo muhimu sana ambalo nitakiwa ongeze nguvu ili hilo jambo liwe ndani yako, hakikisha unasamehe. Katika kitabu cha Mathayo sura ya 18, wakati fulani Petro anamuuliza Bwana Yesu, anasema, ndugu yangu akinikosea nimsamehe mara ngapi? Je, nimsamehe mara 7? Petro anaona mara 7 ni ngumu sana. Lakini Yesu anamwambia, sikwambii umsamehe mara 7, bali 7 mara 70. Yesu anaonyesha umuhimu wa hili jambo likiwa ndani ya mtu, unavyoweza kuishi na watu vizuri. Watu wanatukosea sana, lakini tusamehe. Si kitu rahisi hata kidogo. Ndio maana nikasema mwanzo inabidi uongeze nguvu ili ya mambo yawe ndani yako. Kuna mengine mengi, lakini leo nimekwambia mambo matatu. Penda watu, vumilia mabaya, samehe watu. Unaposamehe sio kwa sababu yao, lakini unatengeneza moyo wako kuwa huru zaidi kuhusiana na Mungu, kuwa huru zaidi kwenye ubunifu, kuwa huru zaidi kwenye kuendeleza kazi yako, kuwa huru zaidi, kuwa open minded na kujifunza mambo mapya kila siku. Mimi naitwa Robin Mwenda. Mpaka wakati mwingine. Shalom.